Hello, Supite ho. Welcome back. Tu chunga hin My Love from the Star episode 2 to explain anabol kitao hiti. Palso ta pi hi ga letul umzi le I channelu akisu lo zi a explain anabol thailu hin. Tu chanin akisu hi lajin hizong le 11k subscriber chan giza nihin support nova nihin kithu pi za lovin subscribe anabol zo si le ehin ho sa a eina vet pi zo si na bon chao chunga ka kipana kan sei masan hi episode 2 explain chu anapan taw hite episode 2 hung kipa na hin numei chapang kha ri tha ding in handle tawin hitia handle jing lai wa hin pat pa chun thala ga kap de ti le koyam khanin hetman lo ka in ichen numei chapang nu chu hung pui do tan hi numei chapang nu jong mun khat na chun analum denin hung kha do le golhang mel hoi ta pa chu hen mukit tan hi numei chapang nun jong ni khat nya e hung hu do pa chun hi lo ham tunia jong ke hu do dinga hung hi ham tin golhang mel hoi pa chu na dong tan hi hichia chun numei chapang nu chun namin ne se pi in atile pasal pa chun amin wang na se pi pon pencil khat hi na pi hi hichi zo pha chom khat zo ve hin museum khat hong kimun hiche hin igol hang mel hoi ta pa amin domizon kitipa chu museum sunga chun an umin hi museum sunga awalian achun numei chapang nu pencil an pi chu anumu do atan hi jozo se hungki chai nung episode 2 hungki pa na hin leaf a cheng le golang pa domizon akimu tu chu hungki mukit tan hi amani jong hungki mu tu zo zo lo na hin domizon in jong cheng chu tibe achan ada hlan hichi achun chengin jong khatwe khungai te di o til khat ka sei no me atin hichi ji chun domizon jong na dingin cheng chun nang kamu tiang le til do ding tampi kanei ji in ahin la do ding ka ti ke ji tiang le kai mil su ji tai ati pi in chubana aman golang pa ko ma chun pitidana hichi college a khu zilkunga na pan thei ham tin adong tan hi hiche hin domizonin nunga mel hoita chengko machun hiti tabang thu chawai ho kido tu na ding phat keiman ka nei pui ani ti pi in anada hlatan hi domizonin adala amasanga chun nunga nu komen ke hi phat chom khana dinga bo hichi le si na ka hi kanung zui le le hi in anati pi in hi hichi ji chun chengjong a room sung hlun hlun na hin hoila amingol khat ke hi chi le si na ka hi pui pha chom khat bo le si na liang ding ka hi ati thei ham tin analung hangin hi ahin la to se zo si chu domizon in na zape in hi chi zan hin domizon jong amang asin numei khat kyang ko hoi ta khat ki si a in chunga pana akile hla chu namun hi azing ni kho hin domizon in jong agul pa ko machun amang chan ho chu seile agul pa in jong hiti hen anadon bunin hi nangin thlathum be bo le si na ka ding hetai na ti ji a chu nangle nang na ki mangsit khat to hinti anati pi in hichi a hin golhang pa chun ken le si chunga kithu pi na ngai chamong mong ho bo ka kithu pi ji hi anati na hi hichi zawa hin chang chu hong kimun golhang pa domizonin amanga amat keng ko pol let hoya hoi chu nunga nu hin aniki ta na hi hichi a hin nunga nu gulpa chun noi le jingi atile chengin jong ahoi sa kai chulam kun ke hoi na pha de ham jiji a film actress dinga 80 khowa kanu pi chumem ati pi in hi alang khat ki na ura le chengul nu chu mun khat na hin hong to khom thlonin hichi hin ura en chengpan mun chu lu te ding actress hi na chu la pi te ding anago dan thu na sejin hiche hin simi kitinu chengul nu hin ura ko machun chengin ke ding in wang thilsi macha bol pui thilsi bol malain ekithu pi zo ji 18 ura ko machun an seitan hi hichizo ajing ni kho hin chengte college chu hong kimun chengjong college chu ge te naga hlong tan hi hichiji chun domizonin chengko machun cheng class timing ni hello ham itidana nang nong ge ham chuting la ne assignment ji zong nang ji he pui atin 0 marks an pin hi hichi chun a college wa student ho zo si chun tuni wang chengin ani khai assignment jong mi ki ji sa thu in
zero marks bu amu e hungha min si che ding hi ativin ke ho lim nop nan an nei ta vin hi chi zo va hin chiang zong agul ngai ta khat comment achi in ama ina chun don the chu an don tan hi cha agul nu in chang ko ma chun hi tin na se ji chang internet na kamu to ba le assignment now zero marks bu na mu dan hi lekha ha simin ana tin hi hichiji chun chiang jong alung na hle in don di ho chu ha don in ain ki don in a room jong ki het mo livin nom tan hi hichini hla a hin gulhang mel hoi ta domizon room zo chun ana chi khan domizon in jong cheng chu bench khat na hin ai mu sa ta na hi pha chom khat zo we hin cheng mobile chu ahung ging in aman jong ga la le gulhang khat hin ain ho pi ni hi chipa hi cheng ana dei chajing aniwa patna ana dei chajing khat a hi aman jong itidana chiang phone chu nangin nan la thei ham ama hoya ma matin domizon chu en dong tan domizon in jong agan na theilama ahung pui do adingen hichipa chu sei pi tan hi pha chom khat zowahen hiche gulhang pa chu ahungen domizon ko ma chun itidana nangin hitia hi nume insunga namo lup sa jing ham kun hong tha ham nangin na ko ham atin luham to athu in ahin la domizon in wang kin ama na room ki helawa iti ruma ka tha thei ding ham hichia chu nangkhan ko hi puing lang nangin arumin ga thain ati pi in hichipa na chun hiche golhang pa chun cheng chu arum langin ga tha ta na hi ajinga hin domizonin numeinu cheng lupna nu vel la ho chu vet le pars khat hi hen mun hichi pars chu ala do in aga hon le numei chapang lim chule anu lim ain mu do atan hiche chun man jong numei chapang ahu do jingnu abula first episode na anahu do anu le muntina hoilai hama anahu do anu chu han gel do atan aman jong cheng hi te ding hi ta etin gang chelin ahungen cheng na chu ain hol do atan hi alang khana cheng le ira na hung ki mukinin ira le cheng hi abol thei zo ding ahoi zo ding amin pha zo ding aniki chu hlon na lapin anakina alo hlon tan hi chi pe lai ta hen domizon jong ga lu nen cheng ko ma chun khat ve hungen pam langa hung do in seinum khat kan ne ji atile ira chun nang cheng ding ha ai pin hi a keni ki boi lai ta anangin ama eti namo pui do thei ding ham ke ho na hlon ke kheu chai hon ta ka si an pui do thei lo ding hi atile domizon chu alung hangin ina light ho chutiang le glass ho chu athane na chun asu ke sa en hichi achun mizo si anaki chawin jipe light ta chun domizon in cheng chu apam langin na pui do in pars a lim chu vet sa en hichi lim hi koi lim ham nei sei pi in atile chengin intidana kapars nangko ma thei ham anati nahi domizonin cheng chu akam cheng ta sei do sa ding ama chu hi lo het ding ti chu anagu de hi hichi chun cheng chu domizonin iti do wangin chengin an sei do pon hi aban episode ting le chengin ke hi ati dham hi lo le koilim hi ati dham in sei diu hi tai episode 2 explain hin bol now hi chan ki chai tai lungse nin like share subscribe ana bol su ke ju hi aban in upload kit ka sevin na bon chawin dam sel chi tawin ka ki pa e